Mwongeye kwirirwa neza nshuti zacu, mwongeye kwirirwa neza nshuti z'akadasohoka. Turabasuhuje cyane hano kuri DRC Today News, umuyoboro wanyu utanga amakuru y'ukuri asesenguye kandi ahuza ijwi ry'abaturage n'ukuri kubibera aho iwacu mu karere k'ibiyaga bigari, ariko cyane cyane twibanda ku butaka bwo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni muri ibihe rero isi irimo ihinduka cyane, niyo mpamvu amakuru aba ari ingenzi cyane kuko afite uruhare rukomeye mu gusobanukirwa ibibazo, ibisubizo n'ahazaza h'ibigo byacu. Niyo mpamvu twiyemeje kubagezaho amakuru atari impuha, atari propaganda, atari amagambo yo kubiba urwango mu bantu, ahubwo tubagezaho amakuru yizewe dukoresheje isesengura, amajwi y'abaturage n'ibyegeranyo byihariye kuri politike, ku mutekano ndetse na diplomasi. Muri aya makuru yacu rero twibanda ku myitwarire y'imirwano n'umutekano mu bice bya Kivu zombi, aho ni mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, politike n'imibanire y'ibihugu byo mu karere n'ibindi bikorwa bigamije amahoro, ubumwe n'iterambere. Nakubwira ko rero tuguhaye ikaze cyane, tunaboneraho tubashimira uburyo mukomeza kudukurikirana, mugatanga ibitekerezo muri comment ndetse no gusangiza abandi. Turibashimiye cyane, ni by'agaciro. Mukomeze mutwereke urukundo, mukomeze mujye muri comment mutwereke ko mudushyigikiye. Nge uri kuri mikoro ni 6bell official nk'ibisanzwe. Niba uri mushya hano rwose nkandira subscribe kugira ngo tuzajye turushaho gukomeza kwibanira, ariko kandi ntiwibagirwe no gukanda ku kazogera kugira ngo uzajye ubona notification, ubone amakuru mbere y'abandi. Yes, mwibutsa ko ushaka kwinjira muri group yacu ya WhatsApp kugira ngo uzajye ubona amafoto n'amavideo biba byaturutse ku mirwano, wakanda kuri link rero na pininze muri comment, ubundi ugahita winjira ku rubuga rwacu rwa WhatsApp byihuse, ukajya ubasha kwirebera ayo mashusho ndetse n'amafoto ko ntago biba byemewe kubicisha kuri no platform ya YouTube. Uyu munsi rero tugiye kwibanda n'ubundi ku makuru agiye atandukanye, ariko agaruka n'ubundi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi rero turibanda aho bita Irucuru. Irucuru hari kuvuga ko abasirikare n'abapolisi 40 bari barafashwe cyangwa barashimuswe n'inyeshyamba za M23 mu gace ka Rumangabo. Babashije gucika zino nyeshyamba za M23. Nayo makuru tugiye kurebera hamwe. Nanone kandi turaza kugaruka ku masezerano u Rwanda rwasinye, rusinyanya na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Basinyanya imishinga ikomeye, harimo iy'amasezerano ndetse n'ubukungu. Yes, tudatinze rero reka twitangirire amakuru nk'uko nabikubwiye. Amakuru yacu reka tuyahere Irucuru. Na amakuru rero dukesha inzego zishinzwe umutekano mu karere ka Beni, aravuga ko abasirikare n'abapolisi bagera kuri 40 bari baraburiwe irengero kuva mu kwezi kwa Mutarama umwaka wa 2025, nyuma y'uko imijyi imwe yo muri Kivu ya ruguru yafatwaga n'ingabo za M23 babashije kubacika. Biravugwa ko abapolisi n'abasirikare bari barajyanywe mu kigo cya Rumangabo, ahazwi kuba kimwe mu bigo bikomeye bya M23 itsindishirizaho ibikorwa bya gisirikare ndetse n'ubugenzuzi. Nyuma rero yo gutsindwa no kurekura uduce tumwe na tumwe, M23 iri guhura n'ihungabana rikomeye cyane mu duce twa front. Nibwo kubera rero ako gahenge kabaye nyuma yo gutsindwa kwa zino nyeshyamba, ako gahenge rero gato kabaye, aba bari bafashe icyemezo cyo gushaka inzira yuko barokora ubuzima bwabo. Nk'uko bamwe rero babivuga, babashije gucika mu gicuku ndetse bagenda ibyumweru bigera kuri 2 banyura mu mashyamba y'Urwunge, Bisisi na Virunga. Mu rugendo rwabo rero bagiye bihisha mu masaka n'amashyamba atagira inzira, baryaga imbuto, bageragezaga guhura n'abaturage bake bake bakabaha ku mazi yo kunywa, ariko mu ibanga rikomeye kugira ngo batamenyekana. Ibi byose byerekana rero
ubugwate n'ihangana byaranze urugendo rwo gushaka ubuzima. Bageze mu gace rero gafitwe na FARDC hafi ya Beni, bahita bashyikirizwa ubugenzuzi bw'igisirikare kugira ngo hamenyekane amakuru y'ukuri ku buryo bafashwe, uko bari babayeho n'icyo bashobora kuba baramenye ku makuru y'intambara. Abasesenguzi mu by'umutekano bavuga ko ibi bintu biri guhindura imyumvire ku mitima y'ingabo, kuko byongereye morale ku ruhande rwa FARDC n'abafatanyabikorwa bayo barimo FDNB ndetse na Wazalendo. Bisa rero nk'icyerekana ko M23 ikomeje guhura n'imbogamizi zigiye zikomeye zitandukanye. Harimo ibibazo rero by'ubuyobozi, imbaraga nke z'ingabo cyangwa ihuzagurika mu miterere y'intambara. Ku rundi ruhande muri Kivu y'Amajyepfo, amajwi y'imirwano yongeye kumvikana mu misozi ya Chambombo na Rumbishi mu gace ka Ziraro. Aha aya matsinda rero y'abaturage bahagaze ku ruhande rwa FARDC, Wazalendo bakorana n'umutwe wa MCDPIN uyobowe na Mike Haguma, bakomeje gucungira umutekano no kurinda inzira zifungura Ziraro. Bivugwa ko kuva muri Mutarama mwaka 2025 M23 yagerageje kenshi kugera muri Ziraro, ariko ntibarabasha kuhatsinda kuko ako gace gafatwa nk'aho gafite agaciro ka gisirikare ka geostrategique. Ni imisozi rero, ni inzira nyinshi kandi abaturage baho barwanira ubutaka bwabo. Nubwo rero ibi byose bikomeje kuba mu rwego rwa gisirikare, abaturage nibo bahura n'ingaruka nyinshi: guhungabana mu mutekano, kugenda ku isoko, ubuhahirane n'imizigo biracyari ingorane, imitungo irangirika, abana n'abagore bakomeje kuba abo intambara igiraho ingaruka z'igihe kirekire. Mu by'ukuri umutekano w'Iburasirazuba uracyari ikibazo gishobora gukemurwa n'ibiganiro bigamije amahoro arambye, ubufatanye hagati y'ibihugu byo mu karere n'ubushake bwa politike ndetse n'ubuyobozi. Ngayo nguko rero munyemere dusimbukire ku masezerano u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baje gusinyanya cyangwa se kwemeranywaho. U Rwanda rero na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashyize umukono ku mushinga wose w'amasezerano y'amahoro ndetse n'ubufatanye mu iterambere ry'ubukungu. Twavuga ko ari intambwe ikomeye rero ibanziriza gusinya amasezerano. Intambwe rero yatewe uyu munsi ku itariki ya 8 Ugushyingo umwaka 2025, ubwo intumwa z'ibihugu byombi, iza Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Leta ya Katari, Togo n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe zahuriraga i Washington DC. Iyi nama yari igamije gusuzuma intambwe imaze guterwa nyuma yaho u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigiranye amasezerano y'amahoro tariki ya 27 Kamena umwaka 2025. Ni imbogamizi rero Minisitiri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yatangaje ko umuhango wo gusinya ku mushinga w'aya masezerano wakurikiwe n'umunyamabanga ushinzwe ibikorwa bya politiki Alison Hooker n'umujyanama wa Perezida Donald Trump mu bufatanye na Afurika Masad Boulos. Ingingo zigize umushinga w'amasezerano y'ubufatanye mu bukungu zirimo ubufatanye mu rwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, kubaka urugomero rw'amashanyarazi rwa Rusizi, ubufatanye mu bucuruzi, kubaka ibikorwa remezo byo ku mipaka, guteza imbere urwego rw'ubuzima no kubungabunga pariki. Iyi minisiteri yasobanuye ko aya masezerano nashyirwaho umukono azafasha u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gutera imbere mu bukungu, arimo amahirwe y'ishoramari, Abanyarwanda n'Abanyekongo babonemo inyungu zitaziguye kandi amahoro aboneke mu karere. Nk'uko yabitangaje rero, umusaruro w'amasezerano y'ubufatanye mu bukungu uzashingira kwishyirwa mu bikorwa ry'ingamba z'umutekano zirimo gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR n'indi mitwe iwushamikiyeho ndetse no gukuraho ingamba z'ubwirinzi. Ku ngamba z'umutekano, abitabiriye inama bagaragaje ko kuzishyira mu bikorwa bitari kwihuta, bemeranya ko imbaraga zikwiye kongerwa hashingiwe ku masezerano y'amahoro ya Washington. U Rwanda rero na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abahuza bagaragaje ko ibitero bya politike cyangwa amagambo y'ubushotoranyi bishobora kubangamira ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington, bityo ko impande zombi zikwiye kubyirinda. Umushinga w'amasezerano y'ubufatanye mu bukungu
wari gushyirwaho umukono tariki ya 3 Ukwakira mu mwaka 2025, ariko icyo gihe Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarabyanze, agaragaza ko ingingo zirebana n'umutekano zigomba kubanza kubahirizwa. Kuba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemeye gusinya kuri uyu mushinga ni ikimenyetso cy'uko amasezerano y'ubufatanye mu bukungu ashobora gusinywa vuba nk'uko Perezida Donald Trump wa Amerika abyifuza. Ni mu gihe Perezida rero wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yatangaje ko ibiganiro bigamije gushakira amahoro uburasirazuba bw'igihugu cye birimo bibera i Doha, Washington DC, bigiye kugera ku musozo mwiza. Ibi rero yabitangaje ku itariki 7 Ugushyingo umwaka 2025 ari i Belém mu gihugu cya Brazil, aho yitabiriye inama ya COP30 yiga ku mihindagurikire y'ibihe. Mu butumwa yagejeje ku banyekongo baba muri Brazil, Tshisekedi yavuze ko ari hafi gutangaza intsinzi ikomeye ku biganiro bimaze igihe bibera muri Qatar no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yagize ati, nshimishijwe no kubamenyesha ko ibiganiro by'i Doha ni Washington bigiye kurangira mu minsi mike iri imbere. Ibi yabivuze mu rurimi rero rw'iringara mu rwego rwo kugaragaza icyizere ku rugendo rwo kugarura amahoro mu ntara zirimo intambara z'urudaca burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane mu ntara ya Ituri, Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, nubwo atigeze atangaza amakuru arambuye ku byamaze kumvikanwaho cyangwa ku masezerano yemeranyijweho muri ibyo biganiro. Iyi mvugo rero ye ishimangira ko hari intambwe ikomeye yatewe mu biganiro byatangiye mu mezi ashize. Ibiganiro bya Doha na Washington byagiye biba mu bihe bigiye bitandukanye, bigahuza ubutegetsi bwa Kinshasa n'umutwe wa M23 ku buhuza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Qatar, ndetse n'umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe n'ibihugu byo mu karere nk'u Rwanda, mu rwego rwo gushakira umuti urambye ikibazo cy'umutekano muke umaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida Tshisekedi n'ubuyobozi bwe bamaze iminsi bihutisha ibikorwa bya diplomasi no gusaba ubufasha mpuzamahanga ngo harangizwe intambara zifitanye isano n'umutwe witwaje intwaro wa M23 n'indi myinshi. Ngayo nguko rero, ngaya makuru twari tugufitiye kuri iki gicamunsi. Reka mbashimire cyane mwe mwabanye nanjye, mwakoze kudukurikirana cyane, mwaduha ibitekerezo byanyu rero muri komenti, mukatubwira ibyo twahindura cyangwa se ibyo twakongeramo. Reka mbashimire cyane rero mwakoze kubana natwe muri ano makuru. Reka mbashimire cyane babwira ngo andi makuru nakagaruka ku isaha y'isa moya. Ciao ciao.